twese turafise deplacement sivyo atende deplacement imwe tugende mama tumushira umuti tumwere kukomeza ahubwo bikunze twaje sa tunarareyo umuti awuza ufata tubona uhere tubona ntawe ukinishe urumva mama rero yifitiye igihaga ngaha yarafunga nabati mama kubita basi kunyere kumengo kugira ngo ibintu bigende neza takakamubona ka kokita tangwara zose basi muvye yarageze aho yigerura avuga ati bana ndeke namwe muze mu burimi ukuntu murera imiryango yawe ni kuvuga rero ngo mama jenda mu telefone cyo shimira Imana sivyo niyo mpamvu nzege iyo nkeneye kuba nk'umuriye nzege je n'umugore ntabimenye ro yumva bwira umukozi ati twara amazi muri douche ro hajya 11 ati twara amazi muri douche cyane kubitako cyane hori impunzu nkambara mudama tugiye je nakumbuye nzege ngiye kuraba nzege no nukuvuga rero icyatumye rero iyi society niko ndipfu iki kintu cyatumye society ndayimenya cyane ndayikunda ntagira kanovera kayo nzega aranzi jewe ndafise aho ndamurera n'ukuri jewe n'imiburi buri byansi ndakenye bugabo nta bihumbi 100 by'inyungu nobura ku munsi bugabo yaje nguyu iyaje nduga ayo yego sana mahera banzaniye siniki ndugara vuga ati ibyo ngara byose ndabihebye ngiye kumviriza ibyanze niko umuntu rero ujya nzige ntubona he ahogura cyangwa n'abandi bahogura cyangwa ndahogura muntu w'Imana shakureke kubimenya no munsi uzobimenya cyangwa ibihe nisiguma ibyuhinduka izokwigisha wisangire muri dayinasi kuko amateka yayikora iragira gute iyo yirivugira naho hatogera igihe abayo mukananirwa mukanuma yo yizivugira kuko uwo ujya muti uwo niwe yujya muti niba azobwira amabwira ati warabuze aho bakirira ngo ndatwereke sibyo jewe rero karakanwa abantu bantu b'Imana sindabarambiye ariko mwumve ko ari amashimwe uwo yarakize mama wawe mama je ndamutelefone ko nakubwira mama ndamutelefone nk'ubu mama nkamutelefona aho kunyitaba ari umwana wanje atangura gutamba urumva atangura gutamba aririmba urumva imyaka myinshi yararushe imyaka myinshi byarakomeye bo instatu yafashe produit mbona kuvuga imwe zibiri yaramize yarakize nubwo je ndavuga ati kugira nkingire mama sibyo reka ndamwongera yindi mama butuvugana arashobora no kwirora akavuga ati je kwirabira abantu bose bakamuca ko bibe tukunguruze bavyeyi babyeyi bameriko ati jewe imyaka nakumbuye kugenda n'amaguru bitunde yabaye myinshi nukuvuga rero je ndabashimira gose abantu mwitanga bitwayobye ntimwayobye hari impamvu hari ababijemo mu bwa business n'ababijemo ku bw'agahinda n'umubabaro sibyo ariko ngira nakubwire dynasty yo nyene ahiri cyangwa ahigeze iritugira Dynasty Global we deal with confidence. Wow.